İsenlermisiz, hayırlı kеш, hürmetli tomoshachilar. Aymalay sağındırılgan. To'li zal bo'lib kelib o'tirgansiz, rahmat sizga. Mana rahmatdan boshlaylik hali. Uyatmoqchi bo'lsang, xalq ko'ngillarin deb ismlangan konsert taqdim etamiz sizga bugun. Xalq ko'ngili, ko'ngil deganda narsani ko'z oldida tutamiz. Agarda endi ko'ngil boy bo'lsa, şu vaqtda g'ana kishining yaxshi ekanini anglaymiz, shulay bit. Ko'ngil boy bo'lsin uchun anda bo'lirga tegish shi'riyat, anda bo'lirga tegish adabiyat, jir, ming ham boshqalar. Endi shi'riyat degandan, biz shi'riyat deyuga kim eng birinchi bo'lib ko'z oldina kelib basa? Abdulla To'qay. Ming deganda İlham abi Shakirov diriz. Ham biz bugun naq mana Abdulla To'qay ismidagi Tatariston Respublika Davlat Filarmoniya konsertlar zalında hem bugün çıkış yasayacak jırçılar arasında İlham Shakirov ismindagi Tatar Mıngı konkursu laureatları, İlham Shakirov ismindagi Respublika premiyası laureatları çıkış yasayacak jırçılarımız. Big zotlı, sizden indi kışlı alkışlarına kütüp kalabız. Bugün bizden 31 may yazının sonғы günü irtege Jayning birinchi kuni ham ul boshlanib ketadi big motor bayram bilan xalq ara bolalarni yoqlov kuni. Biz baribizda ko'nglimizda bolalar. Shulay bit. Ham ko'bimizning endi bolalari o'sib bo'yga jetganlar kimlardir bilakay, bolalari unuqlari da bardir. Biz ularni albatta yaratamiz, ham o'zimiz bilganlarga o'rgatirga tirishamiz. Sahna ortida bosib turganda da jırçılardan bola shoqlari turunda so'radim. Masalan, Shiratdagi hozir sahnaga chiqashaq jırçımız 5 yaşlık vaqtın iske aldı. Men bek haylakar idim diyor. Niçe haylakar idin? Bizning ailede gününe birgine konfet oşarga yarıydı. Şu an men irten turib, bütün kişi ko'rgancha, bir kimde ko'rgancha tezgina bir konfetni olib oshab qo'yaydim. Ondan so'ng erta bilan shay ishirga o'tirgach, o'zimning ulushni bu endi tavlik normasına tiyishli konfetni oshab qo'yaydim deydi. Evet, indi enilerini aldab bulmuş, şulay bit. Anda neçe konfet qalğanын bileler. Ol vaqtda assorti deb isimlengen konfet idi dey. Alarning har birisi türlü işli bolgan. Şundan soň eni sorap qo'ydi dey. Sen neçe konfet oşadың bugün? Birni deb javob berdim dey. Yarar, nindiler elekti soň? Birisi qizil, birisi oq deb o'zimning şuşa yolg'animda tutuldim dey. Hazır ise haligi jırçı yigitimiz o'zining malaylarında naq mana şuşunday asıllar bilen terbiyeli. Qarşalığız Tatar estradasında özünün özünşelikli yolun, stilin saylagan yigitimiz İlgiz Shayxraziyev başlab jibara konsertimizni. Rahmet İlgiz. İstediniz, rahmet bek zor. Edek. O senden gider idi, o senden gider idi kökten. Tuydurdu matur yüzün, tuydurdu sebepsiz sökken. Жеңіл ұшқан тәліңге, яталам мен атлы идәнде. Аяқ асты кисәкләр, Birni de bulmaz мәхәббәткә. Uğratma yürek, birni de bulmaz мәхәббәткә. Tizləşən nigən, birni de bulmaz мәхәббәткә. Әзірәк кенә күздік, tomoshalı sizni күрмәгәч dostlar. Ol senden gider idi, ol senden gider idi kökten. Tuydurdu matur yüzün, tuydurdu yavuz uken. Жеңіл ұшқан тәліңге,
kalan men adlı irende Ayaklarını kisse de Yok bir de bulmaz mehabetke Uğramayırlar bir de bulmaz mehabetke Tizleşenmeyen bir de bulmaz mehabetke Durup basıp bilseniz de bulaydanız ederiz. Ye, 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 ye. Ye. Ol senden gitken indi. Ol senden gitken indi kuptan. Sağındırdı gözleri. Basıldı yavuz upken. Berkitilgen telinke Yalğız güde aş üstelinde İşin dolu tilekler Lakin bir ne bulmagan mehabetke Bu bir minigine beyim şüpheli. Get, 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 get. Hayda. Uğramayırlar bir de bulmaz mehabetke Dizleşenmeyen bir de bulmaz mehabetke Rahmet Bigzor, ne şunday Hazret kına kayyoğuna jır bulup çıktı. Hazret'e barımızda gözlerimizni yumabız, hem galemge üşüp gideriz. Ertege qabat seni seyerme. Bizde şunday o'yin. Bilmegen duymagan adam anlamaz ana ikevli dünyana Marda huda şellemi vakit Lakin beziga devasın doktor Sensizlikne dişlerimde kıssak tuzimle Arada zor karablar batkanda Min yüzime, min tuzime sizgensindir Minim kıyaşta bir gün sünder Hazır baram yırak yıldızlarga Kanga berip dizlerimne Esine zerme Sine zerme Şehirler, yuvish uramlar Unuta bizni Yıllar yuva izni Yıldızlar
Шексіз ғаламда юата төсле кешір сенсізлікні барда өтә жәлләми вақыт ләкин біз икәу дәвасын таптық сенсізлікні Düşlerimden kısap düzimde Arada sur karaplar batkanda Min yüzüme, min düzüme sizgensen der Minin kıyaşta bir külsünde Hazır baram yırak yıldızlarga Kanka berip dizlerimden Esine zerme Esine serme Esine serme Esine serme Esine serme Esine serme İlgiz Шейхразиев. Рахмет бик зор. İlgiz, benim sana көштәнәш бар. Кәнфит, Бусы ак. мынсы ак. Қарасы иртән булды. Рахмет. İlgiz Шейхразиев. Зор рахмет. İlgiz, көзлекләрен дә онытып калдырган әле. Чыгарбыз. Менә балачак дибез бит инде, әйбит. Хәзер чыгачак җырчы кыздан сорыйм, мен әйтәм, синең нинди балачак белән бәйле, күңелле, кызыклы хатирәләр бармы дим. О, күңелле дип, белмим инде, күңелледерме, юкмы? 5 яшьтә апаларыма ияреп, бакчага эшләргә дип, бакчага дип чыгып киттек ди инде. Шәһәрдән бит инде шулай бакчага йөри шәһәр халкы. Һәм тукталышка килдек, ике бер төрле автобус тора ди. Менә мин 5 яшьлек нишәптер үземнең автобуска утырмаган, тегесенә бер үзем утырганмын. Автобуслар кузгалып киткән. Шундук аңлап алган апалары бу автобуста юк икәнен. Киләсе тукталышта төшеп калган да, өенә кайтканда киткән. Беләм, өйдә кеше бар, һәм мин юлны белә идем ди. Шуннан соң инде, Аллага шөкер, кире кайтканнар апалары, табышканнар, бар да әйбәт тамамланган. Менә бүгенге көндә дә мин әйтәм, югалып йөрисең син. Нишләп алай дип әйтәсең ди? Соң һаман әйтәм, әле үзеңә кияү таба алмыйсың. Югалмагыз әле, табып бирегез әле. Безнең Татарстанның от казанган артисты, Татар моңы конкурсы лауреаты Илүсә Хужина сәхнәбез түрендә. Рәхимет Илүсә. Сәмсез хәйрле кич.
тамашачыларыбыз, сезнең белән күрешүебезгә без бик шат. Бу татар халкыбызның яратып башкарыла торган Картуф әсәре булды. Киләсе әсәрем Мин Казанда калам. Илмира Җәлилова көе, сүзләре Миләүшә Хәйруллина көе. Тәрәзәдән карый төбәк төнге каза. Дөнья йоклый, мин сиңа җавап язам. Италия һәм син, минем ярты йөрәк. Тик мин татар кызы, Казанныкы димәк. Синсез яшәү, зур газап, икеләнәм һаман, икеләнәм һаман. Тик мин монда туган, тик мин монда туган. Мин Казанда калам, мин Казанда калам. Татарлар минем балам, татар булыр минем балам. Bütün ишекләре ачык бу дөньяның. Тик Казанда гына җырлый минем җаным. Яшер Италия, аңла минем хәлне. Җан яраткан ярым, син дә кичер ямны. Синсез яшәү, иң зур газап. Икеләнәм һаман, икеләнәм һаман. Тик мин монда туган, тик мин монда туган. Мин Казанда калам, мин Казанда калам. Татар булыр минем Тик мин монда туган, тик мин монда туган. Мин Казанда калам, мин Казанда калам. Татар булыр минем балам, татар булыр Тәрәзәдән карый төбәк төнге каза. Дөнья йоклый, мин сиңа җавап язам. Италия һәм син, минем ярты йөрәк. Тик мин татар кызы, Казанныкы димәк. Тик мин Казанныкы димәк. Илүсә Хуҗина. Бик зур рәхмәт. Концертыбызны дәвам итә Татарстанның атказанган артисты Илнар Миранов.
Dalgalı sağır şiir yüzü Sabırlığın jitse seni kütüp Jafalanmaz idin bir özü Min kaldırdım siması yülerini Ağır şokta kilip irkeler Ni bulsa da barbar ükümine Yaratkan ghassine şun kadar Sözler eytmem yürekkine söyle Anlarsın mı irgensin barı Kim ne güne izlep tabiken Kişi üçün derya suları Min kaldırdım siması yülerini Ağır şokta kilip irkeler Ni bulsa da barbar ükümine Yaratkan ghassine şun kadar Qaysı bizning kishileriken Üzük jipne kilip yolg'arga Ömür o'tgan soyin qiyin ekan Yangi yorini izlab toparga Meni qoldirdim siymasi yo'llarini Ağır şokta kilip irkeler Ni bulsa da barbar ükümine Yaratkan ghassine şun kadar Ni bulsa da barbar ükümine Yaratkan ghassine şun kadar Рахмат, құрметті достар, қайырлы кеш баршаңызға да. Міне әлгі яңғыраған жер Ринат Абу Муслимов жазған жер болды. Қазір енді келесі жеріне мен өзім жазған жеріне жырлап тасым келе. Кел яныма. Kil yanıma, ezgine vakit tabıp Ezni kütke jitkerir biz tünle uşaklar yağı Kil yanıma, bütünleyge dik yalandırıp yürüme Suyu basması üzülüp oygağa düşüp kurme Kil yanıma, kil yanıma kil Anlatam suyu seren, anlatam suyu seren Kil yanıma, kil yanıma kil Sen benim birden beri
Жибермеске телим сүйгенімні шуннан бел Көз үзіңні алды күрме Ялыш бәғдәләр бире Сүйгіпті дүрләп яна Күзләр тиммәсін бәрі Кил, yanıma kil yanıma kil Anlatam seyu sen Anlatam seyu sen Kil, yanıma kil yanıma kil Siminem berden berem Siminem berden berem Kil Oh Siminem berden berem Siminem berden berem Gel yanıma gel yanıma gel Anlatam seyu seren Anlatam seyu seren Gel yanıma gel yanıma gel Siminem berden berem Siminem berden berem Илнар Миранов. Татарстанның атқазанған артисті Илнар Миранов. Илнарның болашағы турында сұрап тұрмадым. Чөнки әлі бала кебек кенә, әйме. Илнар Миранов, оңышлар сиңа, молодец. Менә бит халык ничек жылы кабул итте. Рәхмәт сезгә алкышларыгыз өчен. Халкыбыз күңелендә халык җырлары саклап калсын өчен Илхам Шакиров исемендәге Татар моңы яшь башкаручылар конкурсы зур көч куя. Менә инде 11нче тапкыр үтте ул быел, Аллага шөкер быел да узды һәм аның икенче турында 150ләп катнашучы булса, шуларның 24 лауреат исеменә лайык дип табылды. Монда инде төрле номинацияларда чыгыш ясадылар: академ вокал, халык җырлары, эстрада җырлары, уен кораллары. Һәм менә шушы 24 лауреат арасыннан өчесен сезгә тәкъдим итәсе килә. Каршы алыгыз. Татар моңы конкурсы лауреаты Артур Дәүләтшин. Таң атканда татар халык җырына Фәрит Шәрифуллинның концерт вариацияләре. Концертмейстер Татьяна Аксенова.
Артур Дәүләтшин, Татар моңы халыкара яшь башкаручылар телевизион конкурсы лауреаты. Концертмейстер Татьяна Аксенова. Сәхнәдә Илхам Шакиров исемендәге Татар моңы халыкара яшь башкаручылар телевизион конкурсы лауреаты Алинә Даутова. Баянда Ильяс Шарипов һәм Илнур Камалов. Рәхмәт бик зур. Хәерле кич, хөрмәтле Казанда яшәп ятучы безнең яраткан тамашачыларыбыз. Бик сагынып килдем сезне. Рәхмәт сезгә бик зур. Әлеге җырлаган җырым салкын чишмә иде, минем белән кушылып җырлагансыздыр дип өметләнеп калам. Инде хәзер танылган җырларымның берсе минем бәхеткә туган. Сөйлеп яшәгез дуслар. Рәхмәт сезгә бик зур. Сәламәтлектән айырмасын Ходай. Озын гомерләр бирсен иде.
yanğandan Məxəbətinin nigenin Sine görgeç ağladım Sensiz yaşayalmayım şiirde Sen sular halamasıman Sen bu şiirge bu dünyada Benim bəxtge dua Sensiz yaşayalmayım şiirde Sen sular halamasıman Sen bu şiirge bu dünyada Benim bəxtge dua Yazmışım sana tapşıra Sende var geleceğim Sen benim tatlı bugünüm Sen yaktı geleceğim Sensiz yaşayalmayım şiirde Sen sular halamasın var Sen bu şiirge bu dünyada Benim bəxtge dua Sensiz yaşayalmayım şiirde Sen sular halamasın var Sen bu şiirge bu dünyada Benim bəxtge dua Eşin bedene cihan Yaratu beleni tulgan Yuqatu beli seni bu jirge Benim bəxtge tuğan Sensiz yaşayalmayım şiirde Sen sular halamasın var Sen bu jirge bu dünyada Benim bəxtge tuğan Sensiz yaşayalmayım şiirde Sen sular halamasın var Sen bu şiirge bu dünyada Benim bəxtge tuğan Benim bəxtge tuğan Ömrünüz boyu güneşlay durun Deyip yaşar gelsin Rahmet sizge Алина Даутова. Концертimizni davom ete Tatar Mo'ngi xalqaro yosh boshqaruvchilar televizion konkursi laureati Ilgiz Muhiddinov. Jeyge ko'klaylar bashar edi Qanotlarini jirdan to'ldirmay Hislar hisni qo'shar edi Shik-shabg'alar jonda qoldirmay Nig'ir edi halsiz yuraklarining O'zlariga turgan qillari Ikki yozmish birov bo'lib O'tsa agar g'umr yo'llari Bik bəxtli bo'lar edik biz Bo'lsa agar ikkimizga bir yurak Bo'lmas edi xato yolg'ishlarda Niyatlarda o'ylar to'lirak Birishmish edi avval bo'ronlarga Birga kirar edik yozlarga Bilmaygina birga shoshir edik Yozlar bilan kelgan nozlarga Birishmish edi avval bo'ronlarga Birga kirar edik yozlarga Bilmaygina birga shoshir edik Yozlar bilan kelgan nozlarga
Durmuş gün ikev tartıp ayrılmay daryalar gizip salkınlarda жылынсалар birgeleşip uşak tirgizip min suyamin hiçbir hiyanetsiz ümitlenip yoktan sebepsiz işitirge hoşip yüreğimni senin yürek güne senetli bik bahitli bular idik biz bulsa eğer ikimizge bir yürek bulmasıydı hatta yalgışlarda niyetlerde uylar türlerek birleşmişen oval buranlarla birge girer idik yazlarga bilmigine birge şaşır idik yazlar bilen kilgen nazlarga birleşmişen oval buranlarla birge girer idik yazlarga bilmigine birge şaşır idik yazlar bilen kilgen nazlarga Bik bahitli bular idik biz bulsa eğer ikimizge bir yürek bulmasıydı hatta yalgışlarda niyetlerde uylar tirilerek birleşmişen oval buranlarga birge girer idik yazlarga bilmigine birge şaşır idik yazlar bilen kilgen nazlarga bilmigine birge şaşır idik yazlar bilen kilgen nazlarga Бик зур рәхмәт. Рәхмәт Ялсын. Мең рәхмәт сезгә. Киләчәк җырым Лейсан Абдуллина көе Эльмира Җәлилова сүзләре Яшә, сула, ярат. Uzun yolga çıqqan yolçu төсле Yaktı dünya boylap bara kişi Күпме гомер бирелгәнен белмим Бу дөньяга бер бездә ике килми Синме, минме, әллә кемме Бу дөньяга бер бездә ике килми Һәр сулышта, һәр бер тында Тыңла бары йөрәгеңне тыңла Юктар тыңла бу дөньяга Туры карап яшә сула ярат Хәритәне үз кояшы була Һәр мизгелне тугарылып сула Юк иртәгә түгел бүген хәзер яшә Бәхет шундый, якын шундый янәшәңдә Көннәр төнгә кояш ярашәлә Шанда якын кешең булса янәшәңдә Һәр сулышта, һәр бер тында Тыңла бары йөрәгеңне тыңла Юктар тыңла бу дөньяга Туры карап яшә сула ярат Вакыт янып калыр өчен Янда булса якын кешең Сынга калма күзләренә
Turri qarab unutulup yarar Her suluşta, her bir tında Tında barı yüreğini tında Yuftardınma bu dünyada Turri qarab yaşa sula yarar Turri qarab yaşa sula yarar Turri qarab yaşa sula yarar İlgiz Muhaddinov Tatar Mыңы 2021 konkursu laureatı. Мына шушындай конкурсантлар чыгыш ясады безнең. Илгиз безнең әле өйләнмәгән, ләкин аның балалары инде күп. Чөнки ул Шаян ТВ балалар телеканалында баручы мультфильмнарны тавышландыра һәм анда чыгучы Маша һәм Ою мультфильмындагы җырларны Илгиз башкара. Менә белеп торыгыз, көчле алгышлар Илгизгә. Киләчәктә өмет. Балачактан ук җырчы булырга теләдеңме? Әйе, кичкенә үк вакытта. Кемнедер күреп хыялландыңмы? Кемгәдер охшарга тырыштыңмы? Дәвәти. Ул җырлый иде. Җырлыйдыр, баян белән уйныйдыр, һаман менә бара тик якында булган тирәндәге кешеләренә шатлыклы, күңелле минутлар калдырыр өчен һәрбер көнгә. Син күрдең дә инде, бабай уйнап җибәрә, җырлый, бөтен әбиләрнең күзләре анда, һәм синең дә Минем дә күзләрем анда. һәм синең дә Дәвәти кебек буласың килде. Тартылып аңа рәхәтләнеп җырлыйдыр бөтенебез дә. Илгиз Мөхәддинов, сезнең көчле алкышлар. Зур рәхмәт, уңышлар сиңа. Бик зур рәхмәт, балалар өчен зур эш башкарасың. Менә чираттагы җырчыбыз да балачактан җырчы булырга хыялланган һәм 5 яшендә ул әти әнисен гармун сорап интектергән. Менә көн туамы мин гармун сорыйдым ди. 90нчы еллар башы, акча юк. Инде шул хәтле үзәкләренә үткәч, безгә ерак чыбыгычы туган тиешле кемнәндер Чайка дип исемләнгән гармунны алып кайтып бирделәр ди. Алып кайтып бирделәр дә һәм шундый әйтем бар ди. Менә ул үзе әйтә, әгәр дә караңгы мунчада уйнарга өйрәнсәң, тизрәк өйрәнәсең икән гармунда уйнарга. Моңа шулай дип әйткәннәр, ул шундый әйтем бар дип миңа сөйли. Мин шуңа күрә менә безнең ике баянчы бар. Ильяс әйт әле. Бармы андый ышану әйтем? Бер дә ишеткән юк. Илнур синең ишеткән? Менә кайфын төшерәм инде мин аны ул сәхнә артында тора. Андый, менә сез күз алдыгызга китерегез, никадәр дәрәҗәдә гармунны шыгырдатып әти-әнинең күңеленә тиергә кирәк, әйме? Шундый ышану уйлап табыр өчен. Караңгы, ут яндырмыйча бит әле ул. Караңгы мунчада уйнасаң, уйнарга өйрәнсен дип. Уйнарга өйрәнгән, караңгы мунчада кат-кат уйный торган идем ди. Бүгенге көндә ул рәхәтләнеп гармунда сыздыра. Татарстанның ат казанган артисты, Татар Мыңы конкурсы лауреаты, теләче егете Марсель Вәгизов. Сезнең көчле алкышлар. Xayrli kech, assalomu alaykum. Bu turmuşda biz yaşaybiz yaxşıga yura. Qaygılarını tırışabız üterge uğra. Dik bir yazılgan yazmışını bulmuş alda. Belki yaşlarga kirektir Allah'tan sıra. Rabbim var bizga uzun ömür birsen idi, selametlik birsen idi. İmanını sakla, ümitlerini vakla, bu dünyada yaşlısı gile. Bәхет шәмнәрен кабызу җиңелдән түгел. Әле яна, әле сүнә кешедә күңел. Югалтулар, табышлары аралаш килә.
Qayğını da şadlıqını da sınğısı dime Bir Rabbim var bizga üstün ömür bir sen idi Selametlik bir sen idi İmanını sakla Ümitlerini vakla Bu dünyada yaşfisi gile Cennet kapkalarına aşa imanlı eden Jirin ıjmak bulur idi saklansa eden Sağışlarga sabır itir tap sinemeli Şadlıklarga şükür itir bu sinemeli Rabbim var bizga üstün ömür bir sen idi Selametlik bir sen idi İmanını sakla Ümitlerini akla Bu dünyada yaşfisi gile Bu dünyada yaşfisi gile Lezor rahmat. İsen sağ bolayıq. Bu endi bik aktual tema. Şanкыр alдағы жырым шушы баяншы жігіттерге де бөлек болып яңғырар. Қолда Талиян гармон деп атала. Татар халық жыры. Білсеңіз менің белән бергәләп жырлап отырыгыз. Киттек. Қолда Талиян гармон көңіл құлы жырмам Біздің яшілік сүйіп жырында Ойнап тұрса Талиян бик көңілі дүниям Татармын Талиян гармонда Ойнап тұрса Талиян бик көңілі дүниям Татармын Талиян гармонда Gürlep kırsın avıl, kütersin davıl Tuzlar tanıy bezlik tavışını İlleşekine kütüp, ütkenige uttirtip Kıratıp şu sarı sağışını İlleşekine kütüp, ütkenige uttirtip Kıratıp şu sarı sağışını Aylar yıllar Bigirek matur kızlar Partayım bizin işek bulsa da Yazıp kıydık taşta Talyanımdan başta Hazine yok bizge dünyada Yazıp kıydık taşta Talyanımdan başta Hazine yok bizge dünyada Tartığız alinler bayanlarınızı Yaşaklar iska çürüp otursunlar Sabantı vakıtların sabantılar jitaşlay bit Birgeler
talyan garmon köngel tulışırnam sizning yaşlyk süýeşinde oýnap dursa talyan bik köngelle dünyam tatarmyň talyan garmynda oýnap dursa talyan bik köngelle dünyam tatarmyň talyan garmynda tatarmyň talyan garmynda tatarmyň talyan garmynda Татарстанның ат казанган артисты Марсель Вагизов. Зор рахмат. Зор рахмат алкышларыгызга. Әле генә белештем. Яңа гына үч пычмаклар пешеп чыккан. Буфетка чакыралар. 15 минуттан кире шушында күрешәбез, яме? Тәнәфес.
Уятмакчы булсаң халык күңелләрен дип исемләнгән концертыбызның икенче өлешен башлап җибәрәбез. Бу концерт инде безнең сезонны ябу концерты. Иртәгә безнең зур бәйрәм халык ара балаларны яклау көне. Менә шушы балалар дигәннән үземнең дә бала чак белән бәйле бер вакыйга искә төште. 4-5 яшьләр тирәсе булган мен авыл вакытта һәм без 9 май көнне авылга дип район үзәгеннән бабайны котларга җәмәгать транспортында автобуста барабыз әти белән. Шунда инде халык күп. Әти миннән сорый икән: "Улым, бүген зур бәйрәм, 9 май җиңү көне. Менә авылга кайтып җиткәч, бабаңны бәйрәм белән котлап кулын кысарга онытмаямы" дип. Шунда инде мин уйга калган. Бераз гына уйлаганнан соң әтидән сорыйм икән: "Әти, мин аның кулын өй ишегенәме, әллә өй алды ишегенә кысыйммы соң?" дип сораганмын икән. Менә бала вакытта шундый күңелле, кызыклы хатирәләр һәрбер кешенең дә бар инде ул, шулай бит. Ә менә шушы кул кысу дигәннән хәзер сәхнәгә чыгачак халык артисты безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиевның кулын кыскан. Безнең хәзерге президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миннихановның кулын кыскан кеше. Һәм бик күп танылган, данлыклы һәм талантлы кешеләр белән күрешергә өлгергән җырчы. Бүгенге көндә мин үземне 35 яшьлек итеп хис итәм, диде ул. Татарстанның халык артисты Искәндәр Биктахиров. Каршы алыгыз.
tez gene hayatta bulamay belki tekeşte Рәхмәт дусларым, рәхмәт халкыбызның көптәнге җырлаган беренче җырларының берсен тәкъдим иттем. 4 илә улы көй булды. Һәм шулай ук халык җыры, дәртле җыр сез аны ишеткәнез бар. Бездән сезгә шул теләк. Jitası jirge jita olmayım neler gene bulada dur ata olma desen alma tüger görmediysen tügerek yaşa gelir rahat görmeyim iknet bizden sözge şol telek olma desen alma tüger görmediysen tügerek yaşa gelir rahat görmeyim iknet bizden sözge şol telek Jirge çite olmayım neler gene bulada dur atla Jitesi jirge çite olmayım neler gene bulada dur atla Bizning buran bir eretke bir eretler reşatke Bakıt şadlık sağlık bilen yaşa gezeler rahmetke Bizning buran bir eretke bir eretler reşatke Bakıt şadlık sağlık bilen yaşa gezeler rahmetke Jirge jite olmayım neler gene bulada dur ata Jitesi jirge jite olmayım neler gene bulada dur ata Olmalar aşamımızla hürmeler başlamımız Boş biterlik iş bulsa da biz dostunu taşılamımız Olmalar aşamımızla hürmeler taşılamımız Boş giderlik iş bulsa da biz dostunu taşılamımız Olma desen olma tügel hürme desen tügerek Yaşa göz rahat görmeyim iknem bizden sizge şu felak Alma tügül hürmeliysen tügerek Yaşa göz rahat görmeyim iknem bizden sizge şu felak Татарстанның халық артисты Искәндәр Биктахиров. Молодец, Искәндәр абый. Шундый яшь булып кал. Афәрин, афәрин. Әле сәхнә артында исбат итеп үзенең менә 35 яшьлек кебек хис итәм диде дә, исбат итеп туп-туры баскан килеш аяк очларына тотынып күрсәтте. Һәм аякларын күтәреп күрсәтте. Мин дә аның кадәр булдыра алмыйм. Молодец, Искәндәр абый.
Инде балачак турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз 6 яшендә әнисе белән ияреп бакчага йөри торган булган, шәһәр читендәге бакчага эшләргә һәм шунда җырлый карлыган җыйган. Инде икенче атнада әнисе үзе генә киткән, аны калдырган һәм күршесе сорый икән: "Күрше, карале, сезнең сандугачыгыз кая соң?" дип. "Нинди сандугач?" дип әни бик аптыраган ди. Шуннан соң инде ник узган атнада бит менә җырлый карлыган җыйган кызчык кая соң дип сорагач, шуннан соң әнисе җырлавына игътибар итә башлаган һәм музыка мәктәбенә биргән. Менә шуннан башланган да инде аның шушы иҗат юлы. Сәхнәбез түрендә Рәсәйнең ат казанган, Татарстанның халык артисты Илһам Шакиров исемендәге республика премиясы лауреаты Резидә Галимова. Һәм ул бүген өр-яңа җырларның берсен тәкъдим итә. Тагын елмай.
Таң кояшы нурлап сибеп көлгән чакта, күңелемдә җырлар туа сине хакта. Җырлар илтсен сиңа минем назларымны, илтсен сиңа назларлы язларымны. Сайрап туймый сине хакта, исмең яңгырый әрман булып килә якта. Мин бәхетле бу дөньяда син бар чакта. Айлар синең өчен, айлар айлар синең өчен. Ширкәт ялгызлар синең өчен, сөйүк булсын минем Татарстанның халық артисты Резида Галимова. Концертыбыз дәвам итә сәхнәдә. Татар моңы халыкара яшь башкаручылар телевизион конкурсы лауреаты Азат Кәримов. Туған yoqның таңын, Ойынларының шауын, Майғы яшын урын юқсына. Мен қырларға ғашық, Ауылы сағынам шашып, Туған жерсіз яшау юқсына. Мен қырларға ғашық, Ауылы сағынам шашып, Туған жерсіз яшау юқсына. Urgaylarının nurun, urgaylarının mağın, Sağına yürek ömür tiz ağır.
Çahar bəxid nura Əmin avval bular Jirini sağınıp köngül sızlanır Çahar bəxid nura Əmin avval bular Jirini sağınıp köngül sızlanır Hatırlarda küpümür Donlu yıllar öttü Burasına da üsken batırlar Ağlar jırın jırlar Doğan jirini zırlap Şavlaşalar soğayınlar Ağlar jırın jırlap Doğan jirini zırlap Şavlaşalar soğayınlar Ağlı sağlam şaşır Doğan jirsiz yaşav yüksünmam Min kırlarına aşık Ağlam sağlam şaşır Doğan jirsiz yaşav yüksünmam Doğan jirsiz yaşav Hayırlı kеш, muhterem tomoshachilar. Sağlarmısınız, muhterem milletdoshlar? Шығып бастың 2 метрлі балауыз сығып тұрасың дейгіз әйбет. Шыннан да туған жақ әрбір біз үшін қадірлі. Мұхтерам достар, ертегіден біздің жай айларына кіребіз. Әммәгізге де сихатлы матур яллар тілеп, һәм де емлі жайлар юрап жай айлары біргелеп жырлаймыз. Әлеге жырыбызны емлі жайлар юрап деп қабыл етіңіз. Кеттік егізділер. Yeşil urman boylarında bulunluktan sürep Şalığı tutup düşen şaba batır yiğit kin sular Yemli bula şeyinin aylarıyla Nadur bula bolunları kırlar Yemli buladırla şeyinin aylarıyla Nadur bula bolunları kırlar İş çalgında hava yarmış Şalı şalgı tavaşı Düşman yağı avan gibi Hava pişen bakosu Yemli bula şeyinin aylarıyla Matur bula bolunları kırlar Yemli buladırla şeyinin aylarıyla Matur bula şeyinin matur ayları Yenişеңізге düşмеші болмай, құрметті достар, құлында бір бейіп оларға керек. Hey!
işten qaytqaş irkəsine sıyıla Yemli bulaş köyünün oylarla Matur bula bolunlar kırlar Yemli bula kırlaş köyünün oylarla Matur bula bolunlar kırlar Bir gelin yemli oylarla Matur bula kırlar Matur bula bolunlar kırlar Татар мұңы конкурсы лауреаты Азат Кәримов. Әлі Азатның кеше туған күні болып ұзды. Туған күнің білән, Азат, шын көңілден. Азат, сіз бит екі қыз өстіресіз, әйме? Әйт әлі, қызларың нәрсе бөлек еттілер туған күніңе? Жыршы кішіге ең яқшы бөлек ол жыр енді әлі қызларында Кішкенеден уже тігі бөлек олмасқа үйретесіз, әй? Жыр білән генә бөлек етіп болады. талант етіп яқшы етіп башқарса шуннан да зор бөлек Нендей тілектілер тіледілер? Балалар бит алар шын көңілден тілейді. шынлап тұрып әйткенде Зульфет оптырадым менің 5 яшьлік қызым бірде меңа сюрприз деп еді әлбәтте жыр әзірлеген яңа жыр жырлаған яннарысын қонақлар тілек тілеп отырғанда әти мөмкин мен сені құтлыйм деп шулай ettіріп бөлініп саулық сәләмәтлік өзі білгенше матур етіп әлі ол мира деген сөздері болды мира в мире деп айтты шундай сөздер айткеніне мен ишетіп шок қаттым мұхтарам достар қоян ишеткен қоян үйренген міне шундай субханалла 5 яшьта шундай мәгънәле Игілікті балалар болсын. Зор рахмет, оңыршылар өзің Азат Кәримов. Бек зор рахмет. Бек зор рахмет алқышларыңыз үшін. Шираттағы жыршыбызның бала шағына келгенде, мен айтам, әти әнейіңнен ең бірінші тапқыр нинди тәртип бұзғаның үшін ілекті деп сұраған едім. Шундық есіне түсірді. Мен де кішкене уақытта фотоға түсірге яратайдым. Фотоға түсіріп жүрге түгіл, өзімні түсірге. Бүгін күнде ясылар да селфи деп, әйме? Элекеге фотоаппарат, элекеге деп енді ол цифрлы фотоаппарат, ләкин аның білән түсірір үшін өзіңе таба бұрып, туры кетіріп, сен анда өзіңні көрмейсің, шулай етіп түсірге керегі. Менә шулай етіп мен өзімні гіл түсірі едім, түрлі киімнерден, түрлі yüzлер ясап, һәм шәшләрне ясап, һәм көннәрдән бір көнне урамнан барганда өзімні түсірем деп түсіп кетті фотоаппаратым жерге һәм уатылды. Менә шуның үшін әнейден миңа бик катыгына ләкте ди. Ләкин ул аны тоқтатмаған, ул бүгінгі көндә дә фотосессиялар ясаучы жыршылар арасында бірінші урындадыр. Татар моңы конкурсы лауреаты Зәринә Хәсәншина сәхнәбез түрендә. Каршы алыгыз. Мен sıramın yura aldımda Tıramın yazmışlar yarında Мен seni күргәчте nişandım Dünyada мәхәббәт барына Гомерем ufığı bik yarak Barası yollarımızın Yaktırdık Күгләрен кабында мәхәббәт йылгызым Гомерем ufığı bik yarak Barасы yollarımızın Yaktırdık күңелем күгләрен кабында мәхәббәт йылгызым Мин сине гел эзләп йөргәнме Төннәрне төшемдә күргәнме Тышылдап дәрсәм дә исмеңне Бәхеттән сул кылды йөрәгем Гомерем ufığı бик ярак Барасы юлларым узын
Яктыртып күңелін күгілер Қабынды мәхәббәт йылдызын Ғүмірім ұпығы бек ярақ Барасы юларым ұзын Яктыртып күңелін күгілер Қабынды мәхәббәт йылдызын Her mizgilim mengilim Qadrli tik sinili күнтінің Ғөмірге яратып туялмас Мәхәббәт йылдызым сен минем Ғүмірім ұпығы бек йырақ Барасы юларым ұзын Яктыртып күгілер Қабынды мәхәббәт йылдызым Ғүмірім ұпығы бек ярақ Барасы юларым ұзын Яктыртып күгілер Қабынды мәхәббәт йылдызым Яктыртып күгілер Қабынды мәхәббәт йылдызым Рахмет. Мен де ұзағырақ тұрайым әлі. Исәнләрмесез, хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар. Инде шушы матур кичәдә үземә дә сезнең яныгызда, сезнең каршыгызда бүген чыгыш ясауыма мин бик тә шатмын. Әле бәлки сез дә шатсыздыр мине күрүегезгә. Инде иртәгә җәй җитә бит җәмәгать. Шушы бу киләсе җәйләрендә тагын да яхшырак иттереп, тагын да күңеллерәк иттереп үткәрергә ясын сезгә. Иң мөһиме исән сау булыйк һәм инде әлбәттә зурдан алып кичкенәсенә хәтлек барлык хыялларыбыз, теләкләребез чынга ашсын иде шушы җәйдә. Киләсе җырыбыз да шуның турында. Хыялым син. Әйтерсең лә көткән Карашыңда шундук адаштым Килүеңне ахыры Күңел күптән сизгән Төшләремдә син дип саташтым Хыялымда йөрткән Ул бары син икән Кирәкми миңа бүтән Еллар буе эзләп Бары сине gözler Минем йөрәк сине генә көткән Бер җылы сүз кирәк Шуны көтә йөрәк Яратам дип миңа дәшәле Карашны яшермә Син бары дәшкенә Күңелемне нәкъ шундый мәлле Хыялымда йөрткән Ул бары син икән Кирәкми миңа бүтән Еллар буе эзләп Бары сине күзләп Минем йөрәк сине генә көткән Yıllarım bulsa eğer senin kul Menegen çakta durmuş ürene Yansındır bu şak Жылы bulsun kuşak Şu uşakını sakla Sündürme Hıyalımda yerken Ul bari seni gel
Кирәк миңа бүтән еллар үзләп, бары сине күзләп, минем йөрәк сине генә көткән, хыялымда йөргән ул бары әллә син инде. Кирәкми миңа бүтән еллар үзләп, бары сине күзләп, минем йөрәк сине генә көткән. Зарина Хасан Шина. Баянда Илья Бик Шарипов һәм Илнур Камалов. Менә хыялым килә. Бик зур. Концертыбызны дәвам итәбез. Сәхнәдә Татарстанның ат казанган артисты Илхам Шакиров исемендәге республика премиясе лауреаты Филүс Кахиров. Silmerip kütkən, yaşlıklar ütkən, unutqansındır, sin meni köpdən, unutqansındır, sındır şulsındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur, unutmansındır, sındır şulsındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Sen indi meni oylamıysındır, Ulda uylamır, dib uylaysındır, uylamıysındır, sındır şulsındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur, uylamıysındır, sındır şulsındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Yaratmışsındır, yaratsan eğer, kilgeler idi, senden bir haber. Yaratmışsındır, sındır şulsındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur, yaratmışsındır, sındır şulsındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur, yazmışlar şuldur, yalğışlar.
Yazmışlar şuldur. Yalgışlar şuldur. Bek zo'r rahmat. Xayrli kech. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, muhtaram millatdoshlar, bizga qadrli bo'lgan jirmoq suyuvchi do'stlarimiz, hammangizga da assalomu alaykum. Endi mana qisqagina aytib o'tam, mana bu jirimiz bizning yaratgan shoirimiz, mening yaqtoshim, qizg'anishga qarshi bizning orabizdan ketib borgan Robert Aviy Minnollinga duo bo'lib borib jetsin. Edi. Ham endi birinchi boshqaruvchisi bu jirning Haydar Aviy Begishevga da shulay duo bo'lib borib jetsin edi bu jir. Jil qopqa degan jir bilan davom etamiz. Agar bilsangiz, rohatlanib qo'shilib jirlab o'tirasiz. Basu yolundağı qapqa qamanda tura iken bizning şunda ışraşular isindemisin iken Jil qapqa şul jil qapqa aşkılada yavılar Kımbırlar bitti sütedip Kımbırlar sinsiz ütedip Uftanıgan şaklar bular Kımbırlar bitti sütedip Kımbırlar sinsiz ütedip Uftanıgan şaklar bular Hatirelerini yanartıp Amandadır qapqa Bizning suyup bitmez Hatta qalını kitapqa Jil qapqa Şul jil qapqa Aşılada yavılar Kımbırlar bitti sütedip Kımbırlar sinsiz sütedip Uftanıgan şaklar bular Şul qapqa qaman stilidir Jillerge bizning haqda Minimde uylarım qayta İkev tanışkan şaka Jil qapqa şul jil qapqa Aşkılada yavılar Kımbırlar bitti sütedip Kımbırlar sinsiz sütedip Uftanıgan şaklar bular Birgele Jil qapqa şul jil qapqa Aşkılada yavılar Kımbırlar bitti sütedip Kımbırlar sinsiz sütedip Uftanıgan şaklar bular Uftanıgan şaklar bular Татарстанның атказанган артисты Филус Кахиров. Филус безнең ике ул тәрбияли. Иртәгә безнең халыкара балаларны яклау көне уңайыннан ничек котларга җыенасың балаларыңны?
Балаларны ничек котлыйсың? Алар янында булырга кирәк. Шулай бит инде. Аларга вакытыңны бүләк итсәң, аларга үзеңнең мәхәббәтеңне, йөрәгеңнән чыккан барлык җылы мөнәсәбәтләреңне аларга каядыр алып барып уйнатсаң, аларга бүләк алып бирсәң һәм телефоныңны бер 15 минутка хотя бы биреп торсаң, аларга бөтенләй бер кирәк мөнәсәбәт. Филис Кахиров. Рәхмәт Филис җырларың өчен. Бик зур рәхмәт. Лайфхак булды бу. Синең киңәшләреңне бик нык ошаттылар. Шуңа кат-кат чакыралар сине. Белдең? Ничек баланың күңелен күрергә дигән. Менә шундый сорау туды минем. Сез ничек уйлыйсыз? Бер-береңне ничә ел эчендә белеп бетерергә мөмкин? Ир белән хатын, мәсәлән, бер-береңне 5 ел эчендә белеп бетереп буламы? Юк, 10 ел. Юк. 15. Гомер буе да белеп бетереп булмый дисезме? Шуның белән кызыклырактыр да инде ул тормыш, әйме? Бигрәк тә хатын кызны белеп бетереп булмый дип әйтәләр бит. Һәр көнне теге яңа китапның битен ачкан сыман дип. Менә бер бабайдан сораганнар бит, 50 ел бергә гомер иткәннәр. Бабай 50 ел буе бергә гомер иткәнсез, бик күп менә матур балалар үстергәнсез, оныклар. Ләкин булгандыр бит инде шушы вакыт эчендә талашкан вакытлар, менә әйткәләшкән вакытларны ничек итеп җайлы идегез дигәч, мин әбиегез тузына башлауга урамга чыгып китәдер инде. Аннары әбиегез суынгач кына өйгә керәдер инде, тавыш булмый калай дип әйтте ди. Кара бабай ничек әйбәт уйлап тапкансыз. Бүтән кеше дә сезнең кебек яшәсә бит, бернинди гаиләдә дә тавыш гауга булмаячак дигәч, менә анысын киңәш итә алмыйм инде энекәш. Чөнки шушы 50 ел гомернең 25 елы урамда узды дип әйтте ди бабай. Әле бер-береңне белеп бетереп буламы дип, без бүген монда җырчы гаилә чыгыш ясый. Инде Азат безнең чыгыш ясады. Алинәдән сорыйм, әйтәм, Алинә бер-береңне белеп бетереп буламы, ничек уйлыйсың? Юк, булмый ди. Мин әйтәм, сезнең арада кайсыгыз күбрәк бер-берегезне белә? Син Азатнымы, Азат синеме ди? Дип сораган идем. Азат мине күбрәк беләдер дип уйлыйм ди. Азатка да шушы ук сорауны бирдем. Мин әйтәм, кем күбрәк кемне белә? Син Алинәнеме, Алинә синеме? Уйлап та тормады, мин аны күбрәк беләм дип. Менә шуннан нинди нәтиҗә ясыйбыз? Азат бигрәк серле зат булып чыкты бит әле безнең. Алинәне күбрәк беләбез дип саный икесе дә. Инде татар моңы конкурсында кавышкан парлар, татар моңы конкурсында бер-берсен күреп ошаткан парлар бүгенге көндә 2 кыз үстерәләр һәм сәхнәбез түрендә Алинә Кәримова. Сезнең көчле алкышлар. Ассаламу алейкум, җырмың сөеше татар халкы. Инде минем коллегалар барысы да җәйгә керә. Ә мин әле яздан китмәдем. Җылы нурлар җир өстеннән бөркелә. Йөрәкләрне җилкендереп яз килә. Язны котлап җырлыйк дуслар, безгә кушылып сайрый кошлар. Сәңгәр күктә сөенешеп янсын серле йолдызлар. Язны котлап җырлыйк дуслар, безгә кушылып сайрый кошлар. Сәңгәр күктә сөенешеп янсын серле йолдызлар. Кояшка таба үрелә саф гөлләр, хезмәт җырына күмәлә күңелләр. Язны котлап җырлыйк дуслар, безгә кушылып сайрый кошлар. Сәңгәр күктә сөенешеп янсын серле
yüzünde yasağını giler yüzüne yüzüne yazını kutlaşırlık dostlar bizge kuşulup sayırı kuşlar zenger gökte süyeniş yansın sirli yıldızlar yazını kutlap jırlıgalı dostlar bizge kuşulup sayırı kuşlar zenger gökte süyeniş yansın sirli yıldızlar yazını kutlap jırlık dostlar bizge kuşulup sayırı kuşlar zenger gökte süyeniş yansın sirli yıldızlar zenger gökte süyeniş yansın sirli yıldızlar yansın sirli yıldızlar. Allah'ın rahmeti olsun. Hayırlı kişiler. Şunday жылы siz bugün, рәхәт siz. Siz менә теләп, җырлаганны, ишек дип әйтәләр әле. Әйе, җырлаганны кабул итеп торасыз. Рәхмәт сезгә шуның өчен. Әлеге җыр Мансур Шихапов һәм Рим Хәсәнов көенә язылган язгы җыр дип аталды. Киләсе җырым ул да булса сезгә таныш булган җырларның берсе. Сезнең яраткан җырчыгыз, безнең яраткан җырчыбыз Хәния апа Фәрхи репертуарыннан. Әлеге җырны сез һәммәгез дә беләсез. Эх, гомерләр дип атала әлеге җыр. Мин инде автор Ринат Мөслимовка, мәйтәм Ринат абый, Хәния апаның бер җырын җырлыйм инде мин, авыл кичен. Икенчесенә мин алынмыйм дигән идем. Ләкин ул, юк Алина сеңлем, бу җыр сиңа бик килешә. Аларның җырлары яңгырарга тиеш, аларның исемнәре ишетелергә тиеш һәр вакыт диде. Һәм мин моның белән тулаем килешәм. Хәния апа Фәрхинең кичә генә туган көне иде. Әлеге җыр аңа дуга булып барып ирешсен. Рәхим итеп тыңлагыз. Аны бергәләп искә алыйк әле. Әйдәгез егетләр алгарак. Kış öttü yaz kildi bu dünyaga buldu. Tünle yağmur irden ağıl kıyaş nuruna tuldu. Sirle fani dünya onla bulmay barısın. Bəhit üzlep taptım deysen kaygıdan arınmıysın. Sirle fani dünya onla bulmay barısın. Bəhit üzlep taptım deysen kaygıdan Kile bardığın bir ölüşünden küp alsan Yaşavışın şunысы gider Üzüngni kim tabalsan bu dünya içinde Min de bit gaziz bala Küp nerseler yuğalsan da Kıday yazganı kala Dillləri
eyleme ömür ütkenin sana. Yıllar ardı yıllar üter tümde tümini sınap. Gımır 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 hükmü kaldı kim bilir. Biri barıp kaytarırga saat dili tügüller. Gımır 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 hükmü kaldı kim bilir. Biri barıp kaytarırga saat dili tügüller. Biri barıp kaytarırga saat dili tügüller. Şulay şul. Saat dili tügül şul bizning ömürler. Alina Karimova. İlyas, İlnur. Zor rahmet sizge. Alina Karimova. Sahnada Татарстанның халық артисті, композитор, жыршы Вил Усманов. Uylarımda seni günne yürpe Hıyalımdan iktir senin günne Yaşlığımның жеңмәс шәшәгі сен Ең қадірлі солмасы гүлгіне Ойларымда сені күнне йөртә Хыялымдан иктер сен генә Яшьлегемнең жеңмәс шәшәгі сен Ең қадірлі солмасы гүлгіне Сенің белән генә бәхетле мин Сен булганда дөньям түгәрәк Сен гөл булсаң гомерем бакчасында Min bulurmuş ayağını küberler Senin bilen gına Bәхетле min Sen bulganda dünyamı tügerek Sen gül bulsan ömrümü bakşasında Min bulurmuş ayağını küberek Bilyen işleyke bulsak gına Min bәхетле duyar üzümne Seyu nazı kebek Kabul eder senin aytgan her bir sözüngni Gülyanış aygan bulsak gına Min bәхетле tuyar üzümni Seyu nazı kebek Kabul eder senin aytgan her bir sözüngni Senin bilen gına bәхетле min Sen bulganda dünyamı tügerek Sen gül bulsan ömrümü bakşasında Min bulurmuş ayağını küberler Senin bilen gına bәхетле min Sen bulganda dünyamı tügerek Sen gül bulsan ömrümü bakşasında Min bulurmuş ayağını küberler Bu jirimde kul şabı alsanız da yarayın. Biz bәхетле булып яшәү өчен яратылган икән бар булып яшик әле генә танышкандай шаян гашык сөйгән яр булар Biz bәхетле булып яшәү өчен яратылган икән бар булып яшик әле генә танышкандай шаян гашык сөйгән яр булар Senin bilen gına bәхетле min Sen bulganda dünyamı tügerek Sen gül bulsan ömrümü bakşasında Min bulurmuş ayağını küberler Senin bilen gına bәхетле min Sen bulganda dünyamı tügerek Sen gül bulsan ömrümü bakşasında Min bulurmuş ayağını küberler Min bulurmuş
şayat güvelen min bulurmuş şayat güvelen hazır birge no şep idip senin bilen gına sen bulganda sen bir bulsan ömrü min bulurmuş hayat senin bilen gına sen bulganda dünya sen bir bulsan ömrü bakşasında bu dünyada biz yaşayımız iken yokka tügel barma jirden mahluklar dışıl jirda dua büskanlar bizge kader de bir jirga küpme kilep gitkenler her kimge de birilmeyendir o yaşav gügrevlerge inmemer bu dünyaya biz kilgen bildigen yokka tügedir bu dünyaya biz kilgen bildigen yokka tügedir bir kıyaş hamam karasa da mürük bulmay zaman izleri yıldız bilen yıldız arasında balık yana düşmezler her kim gelir birilmegendir o yaşav gügrevlerge dinmemer bu dünyada biz yaşayımız iken yokka tügedir bu dünyada biz yaşayımız iken yokka tügedir Bizning işin jirda güllerse qarlar yava şiller isseler seni şanıma özü için güne beni eğer yaşir isseler bir göz açıp yumgan arağına bizning birga o'tgan bo'lamiz bir-birimizga biz kerakmiz ekan yo'qqa tugadir bir-birimizga biz kerakmiz ekan yo'qqa tugadir bir ko'z ochib yumgan arağına bizning birga o'tgan bo'lamiz bir-birimizga biz kerakmiz ekan yo'qqa tugadir bu dunyoda biz yashaymiz ekan yo'qqa tugadir
Hörmәтле тамашачылар, күңелләрегез йокламасын, уянсын, якты булсын, иманыгыз ныклы булсын, җәйләрегез күңелле улсын дип без сезнең белән саубуллашабыз. Ләкин озакка түгел, киләсе сезонда очрашырга язсын. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Рәхмәт кайнар җылы алкышларыгыз өчен. Сез иң шәп тамашачы. Рәхмәт.